čuli ste da ne govorim sada iz ugla opozicionih rezultata i obrada rezultata, čuli ste predstavnike nevladinog sektora koji su vam jasno saopštili da 3 opozicione liste, koalicija Mir je naša nacija, koalicija za budućnost Crne Gore i koalicija Crno na bijelo imaju većinu za formiranje nove demokratske vlade Crne Gore. Pobjeda! 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 Crna Gora više nije jedina zemlja na svijetu koja nikada nije smijenila vlast na izborima. Crna Gora večeras piše istoriju. 30 godina smo čekali ovo. Ja sam se rodio kada je ovaj čovjek, posljednji evropski diktator, došao na vlast. Borio sam se zajedno sa svima vama, čistih ruku, iskrenih namjera. Koliko puta smo bili pokradeni, koliko puta smo bili napadnuti, koliko puta smo bili ponižavani, ali uvijek smo se dizali, vjerovali smo, znali smo da čiste ruke, iskrene namjere, moral, istina i pravda nemaju alternativu. Znali smo da je ovo teži put, znali smo da je ovo put koji duže traje, ali znali smo da je ovo pobjednički put. Put koji Crnu Goru vodi u zdravu budućnost, u sigurnu budućnost, u budućnost gdje više niko nikoga neće pitati koje si vjere i koje si nacije, gdje više niko neće prstom taknuti ni jednu crkvu, ni jednu džamiju, ni jednu katedralu. Jutro sam pozvao, naravno, jer sam i znao da ćemo da pobijedimo, a i znao sam što bi onima sa druge strane odgovaralo. Jutro sam, kada sam glasao, rekao: molim vas da pobjedu večera slavite u svojim kućama. I hoćemo da je slavimo u svojim kućama i izbornim štabovima. Jer nećemo mi da pobjeđujemo da bi stvarali nove podjele. Ne, mi smo večeras pobjedili da bi njima i sa druge strane i njihovoj djeci sjutra bilo bolje. Da niko nikad više ne bi prošao Golgotu koju smo mi prolazili. Koalicija Mir je naša nacija.